بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عزیز و گرامی، همگان شما را به این روزی سعید، به این روزی بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان تمنیات و مقصودها و مرامهایی که شما داریم با فضل کرمش حاصل گردانه و از خدای بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت ما را، میل ما را، خواهش ما را به سوی دینش باز هم زیاد بگردانه و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند و بیماری های ما و شما را خداوند شفای کامل دهد و علل خصوص بیماری هایی که امروز برادران ما و شما گرفتار شدن خداوند شفای کامل شون و آنهایی که بیمار نیستند خدای مهربان از این بیماری نگهشان می‌دارد. برادران عزیز و گرامی، در این لحظه هایی که قرار داریم میخواستم یک حدیثی را از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما رسانم و ان شاء الله در گرد این حدیث برای شما من معلومات میتیم و خدا خواهد تا انجام همین حدیث برادران عزیز و گرامی هر سوال هایی که اگر امروز من برای شما یک حدیثی را معنا میکنم و در روزهای سه شنبه خدا خواهد باز از همین ساعت های 9 سوال هایی که شما رو روان میکنین ان شاء الله من دفعه اونهاتون میگم. امروز به خاطری که من بار اول مقصد با شما روبرو ایستاده و گپ میزنم میخواستم معنای یک حدیثی را هم که گویم ان شاء الله اینشم از نفع و اینشم از ثواب خالی نیست. برادران عزیز و گرامی، حدیثی را که من برای شما میخواهم بیان کنم این حدیث امام مسلم است که با روایت مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی الله عنه است. پیش از آن که این حدیث را برادران عزیز من برای شما خوانم دانسته باشین که امام حیثمی رحمت الله علیه و همچنان امام نووی رحمت الله علیه، این عالم های بسیار معروف و مشهور، گفتن این حدیث کنند و این را برای خود همچون یک دستور عملی در حیات قرار میتین. برادران عزیز و گرامی، این حدیث بسیار در دینداری ما، بسیار در اعتقاد ما، بسیار در بندگی ما خیلی تأثیری کلانی رو میگذارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الطهور شطر الایمان والحمد لله تملأ المیزان و سبحان الله والحمد لله تملان ما بین السماوات والارض و الصلاة نور و الصداقة برهان كل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها.
متن حدیث برادران عزیز تا اینجا هست. میپردازیم بر معناهایی که در این حدیث هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الطهور شطر الایمان. برادران عزیز و گرامی، طهور به معنای طاهری، به معنای پاکی. پاکی نصف دین هست. در گرد این طاهری نصف دین است برادران عزیز خیلی و خیلی علما قولهای زیاد دارند. از آن جمله بعضی ها گفتن مراد از طاهری که نصف ایمان است معناش این است که طاهر بودن از شرکیات، یعنی پاک بودن، خالی بودن از شرکیات، همچنان از خرافات، همچنان از بدعت، یعنی هر چیزی که برادران عزیز خلاف گفته خدا و رسول هست، وقتی بنده مؤمن از آنها خودش خالی نگه می دارد، پاک نگه می دارد، گفتن معنای این الطهور شطر الایمان همین است. و بعضی از علما برادران عزیز گفتن که مراد از طهور شطر الایمان طاهری نصف از ایمان هست. معناش این است، میگد که گپ در سری همون طهارتی که ما و شما میکنیم، میگد گپ سری همین میرود، یعنی دلالت بر همین میکند که بنده مؤمن باید دائم پاک باشد، دائم مقصد پای به طهارت باشد. در این راستا هم ما برادران عزیز حدیث های زیاد هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که با روایت حضرت عثمان ابن عفان که این داماد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عثمان ذی النورین، یعنی دو دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و نوبت که در نکاح حضرت بودند، راوی حدیث حضرت عثمان است و این حدیث رو هم امام مسلم میارد. حضرت عثمان فرمودند که پیامبر گرامی فرمود من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که طهارت میکند، هر کسی که برادران عزیز طهارت میکند، طهارت وجود دارد که هر یک اعضا را سه بار شستن، این بنده خدا از جسد همون انسانی که طهارت میکند، از جسدش هر یک خطاهایی که در جسد همین بنده بود، خواه در دستش بود، خواه در چشمش بود، خواه مقصد در زبانش بود، خواه در پایهاش بود، پیامبر نازنین گفتن که خطاها، گفتن لغزش‌هاش از همین عضوهاش، از همین اعضاهاش پاک می شود. حتی بینین گفتن حتی تخرج من تحت اظفاره، حتی خطا یا لغزشی که در زیر ناخنش باشد حتی وی هم بیرون می شود. برادران عزیز و گرامی، این حدیث حقیقتا برای گوش کننده و برای خواننده بسیار الهامی میبخشد. بسیار یک گویم مثل که بر یک کار میخواهی که تیزتر انجام بیابد، انسان بعد شنیدن این حتما میگوید من ایرا برای خودم باید وظیفه کنم و دائم پای به طهارت باشم. اگر شما اهمیت داده باشین برادران عزیز، گاه اگر نفر اگر
хоҳад ки гузаронад ё ӯро бовар кунӣ, вақте ки ягон суханеро мегаду баъд дар ақибаш чӣ мега бародари азиз, бовар кун ман пой ба таҳоратам. яъне пой ба таҳорат будам. Бародарони азиз ва гиромӣ, бинед ки ҳатто инсон ба пой ба таҳорат буданша ҳам яъне иқрор мекунад ки ман яъне дар ҳамин манзалату дар ҳамин ҳолат қарор дорам ки мана яъне бовар кунед шумо. аз ин лиҳоз яъне иншоаллоҳ ҳақиқатан ин суханам чу сухани баланде ҳаст ки инсон вақте ки пой ба таҳорат бошад. дигар ҳадисе ки дорем, ҷаноби тафаққун алай мегӯянд ки ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуфта будааст ки инна уммати юдъауна явмал қиёмати ғурран муҳаҷҷилин мин аthari лвуду фаман истатоъа минкум ан ютила ғурратаҳу фалyaфъал. пайғамбармон гуфтанд ки худованд рӯзи қиёмат умматҳои маро вақте ки фарёд мекунад, ғурран муҳаҷҷалин, яъне умматҳои ман ҳамон узувҳоеро ки шустанд, мисол дастҳошон буд, пойҳошон буд, чеҳраҳошон буд, пайғамбари нозанин гуфтанд ки муҳаҷҷалин, яъне онҳо ҷило метаванд. гуфтанд дар байни умматҳои дигар ҳатто як тамсил ва як ҳаммонандӣ ҳам пайғамбар карданд ки агар дар байни аспҳое ки ҳама аспҳо мақсад сиёҳ бошанд, вале дар байни онҳо як аспе ки пешонаш сафед бошад, оё шинохтани вай осон аст? гуфтанд бале, осон аст. гуфтанд умматҳои ман дар байни ҷамъи умматҳо мисли нафарҳое ҳастанд ки анамун чеҳраҳошон, дастҳошон, бародарои азиз, пойҳошон ҳам ки инҳо умматони расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳастанд. яъне хуш ба ҳоли бародароне ки ҳамеша дастҳораву яъне ҳамеша пой ба таҳорат ки ҳастанд. худо хоҳад рӯзи қиёмат ҳам ҷило метиҳад ва дар дунё ҳам, бародарони азиз, ин аз ҷилову аз ҳамун зебогӣ холӣ нест. ҳатто ман хондам дар ҳадисҳо ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд ки агар ҳар касе ки дар дунё пой ба таҳорат бигардад, яке мабодо як марги ногаҳон аз бандаш бигирад, бародарони азиз ва гиромӣ, ин ҳолат намегӯяд агар инсон ба ҳам абду ва расулу нарасад. яъне ин калимаҳое ки гӯем ҳар касе дар охири аз умруш ё охирон калимаҳое ё ҷумлаҳое ки дар дунё аз забони инсон берун шавад, пайғамбари нозанин гуфтанд ман кана охира каломи ла илоҳаиллаллоҳ дахала алҷанна. касе ки агар вай калимаи ла илоҳаиллаллоҳ охирон сухани аз дунёи ӯ бошад, ӯ дохили ҷаннат мешавад. яъне агар мабодои бародарони азиз мо ин калимаро гуфта натавонистему, як ҳолате омад ки як марги ногаҳонӣ дар ҳол гиребони моро гирифт, агар пой ба таҳорат бошем, мегӯяд амин таҳорати ту ҷойгузин ё ҷойнишини ана ҳамон калимаи зебое ки туро ҷаннат мебарад, мегӯяд ҷойнишини ана ҳамон калима мешавад. аз ин лиҳоз инам далолат, бародарони азиз, бар ҳамин мекунад. ё инсоне ки мегӯяд хоҳад ки таваккалту алаллоҳи ва ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ гуфта аз бо ҳамин калима аз хона берун шавад ва пой ба таҳорат бошад, ба ҳар мақсаде ки берун шид, ҳар оина мегӯяд мақсади ӯ, бародарони азиз, ҳал мешавад. яъне ӯ иншоаллоҳ коруш тамом мешавад. аз ин лиҳоз ҳатто ҷаноби ҳазрати умар ҳадисеро аз расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам расонид ки ҳар касе ки таҳоратро карду буд карду, баъди таҳоратро тамом кардан гуфт ки ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ваҳдаҳу ла шарика лаҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. баъди таҳоратро тамом кардан мега ҳар касе ин калимаро гӯяд, ки инро ҳам имом муслим аз номи ҳазрати умар меорад. мегӯяд вақте инро гӯяд, илла
فتحت له ابواب الجنه الثمانیه یدخلوا من ایها شاء. میگد بعد گفتن این کلمه الله 8 در جنت رو بر بالای این بندش گشاده میکند، از هر دری که میخواهی وارد جنت شود. بعد شما طهارت کنید، خواه خواهرای عزیز ما باشد، خواه مادرای عزیز ما باشد، خواه برادرای عزیز ما، شما همیشه هیچگاه خوف و خطر و مرگ رو از نزد خود دور ندانید. زیرا که برادران عزیز و گرامی، شاعر عرب میگه الموت یأتی بختتن، مرگ ناگهان به سراغ انسان میآید. اگر خوش به حال مون که اون زمان برادران عزیز ما پای به طهارت باشیم. برای همین این سخنی که من دیگری خواندم که ملائکه ها در حق انسانی که پای به طهارت باشند در حق او همیشه طلب مغفرت میکنند. دوام حدیث همین برادران عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که والحمد لله تملأ المیزان و سبحان الله و الحمد لله از باب فضیلت ذکر می رود. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که این کلمه الحمدلله و این کلمه سبحان الله برادران عزیز و گرامی، این تملأ المیزان، یعنی روز قیامت برادران عزیز و گرامی همون ترازوی اعمال ما را سنگین میکردگی انا همین کلمه های الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله که افضل ذکر لا اله الا الله هست. وقتی که ما ایرا برای خودمون برادران عزیز درس میکنیم یا وظیفه میکنیم یا دائما به زبانمون اینها را که میکنیم، اینها ترازوی همون روز قیامت ما را بسیار، پله ترازوی ما را بسیار سنگین میکنند. حسن بصری برادران عزیز بسیار سخن زیبا داره، میگه الله را من سپاسگزاری میکنم که خدای مهربان برای ذکر خودش، برای یاد خودش جای را مخصوص نگردانید. یعنی چگونه ای که برای حاجی عنوان حاجی گرفتن یا حاجی شدن خدای مهربان مقصد خاص کعبه را جای مخصوص گردانید که تا انسان اگر مکه نرود، گردی خانه کعبه طواف نکند یا در عرفات برادرای عزیز شرکت نکند، او مقصد هیچ وقت حاجی نمی شود یا پاداشی حج را گرفتن نمی تواند. یعنی برای حج خداوند بین ماه مخصوص و همچنان روزهای مخصوص و هم مکان مخصوص را انتخاب کرد. ولی حسن بصری میگه الحمدلله که برای ذکرش جای مخصوص را خدای مهربان انتخاب نکرد. اگر برادرها الله مهربان میگفت که مرا برای یاد کردنم شما مدینه منوره باید روید یا مکه مکرمه روید یا یک شهر دیگر را نام میگیرید، چقدر برای مسلمان ها گران بشید. برای شما بینید در کجایی که نشسته باشین، در کجایی که دراز کشیده باشین، در کجای کار میکنین، در کجای دکانی که نشسته، شما میتونید که مقصد در زبانتان الحمدلله، الله اکبر، هر جایی که شما گویین الله مهربان این یاد، این ذکر از همه شما قبول میکند. داوود طایی رحمت الله علیه که نمیگه که از عزیزای خدا هست، این کس چی میگه؟ میگه که هر کسی که در دنیا اگر با ذکر خدا باشد، با یاد خدا باشد، همیشه مقصد زبانش آلوده سبحان الله، الحمدلله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، لا اله الا الله، الله اکبر، وقتی آلوده این کلمات ها باشد، میگد که اینها میگد در وقت آخری که از دنیا میگذرند اذیتی تشنگی را نمیکشند. برادرای عزیز، یعنی انسانی که در دنیا اگر با ذکر باشد، با یاد خدا باشد، آخران مرحله ای که
انسان دنیا میگذرد، برادرای عزیز، عزیزای خدا میگن خدا باشد، میگه انا همین آدم از همین اذیت، از همین عذاب این آدم خالی است. یعنی این اذیتی تشنگی را میکشد. ببینین چه فضیلت های برادرای عزیز و گرامی الله مهربان برای ما و شما عطا میکند هرگاهی که ما پایبندی اگر یاد از یادهای خدا باشیم. ولی ببین حبیب خدا میگفت کلمتانی خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. پیامبر ما دو کلمه هست که بسیار ایره الله دوست می‌دارد. دو کلمه هست که با زبان گفتنش پیامبر میگه بسیار آسان است، ولی با دیگر خاصیت یا فضیلت نیکی این دو کلمه این است که ثقیلتان فی المیزان، در روز قیامت بسیار بسیار این سبحان الله العظیم. کسی این کلمات ها را برادرها اگر سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم ایرا گوید، این بشارتی که در حدیث آمده است، البته اون چی است برادر عزیز، و ایرا صاحب می شود. خدا رحمت کنه ثابت بنانی را که هم یکی از دوستای خدا بود. این کس می گفت که من می دانم که کدام وقت خداوند مرا یاد میکند. ببین کدام وقت خدا مرا یاد میکند من میدانم. مردم میگفتن که تا از کجا میدونی که الله مهربان کی ترا؟ یعنی هرگاهی که ما با یاد خدا باشیم برادران عزیز، شما دانید که الله هم در یاد شما هست، خداوند هم شما را یاد میکند. حتی حضرت عبدالملیح که یکی از دوستان خدا بود میگد که وقتی که با سبحانه و سبحان الله و الحمدلله که وقتی داخل میشید و به ذکر مشغول میشید، میگد در وجد میومد، یعنی بسیار متاثر میشید. میگفتن حضرت در حالت ذکر تو تماما حالت تا گم میکنی. آخر میگوش شما عزیز و گرامی، یعنی این حدیثی که من خواندم و الحمدلله تملأ المیزان و سبحان الله و الحمدلله تملان ما بین السماوات و الارض، این دلالت بر همین یاد خدا و ذکر خدا میکرد. از این لحاظ خدا رحمت کنه حضرت وهبه، او میگفت که من تعجب میکنم، حیران میشم بر کسانی که یک نفر از دنیا میگذرد او جسدش مرده است، بر او گریه میکنن، ولی نفری که زنده است قلبش مرده است برای او گریه نمیکنن. یعنی برادرای عزیز، نفری را که حتی پیامبر در حدیث دارد که در حدیث مبارک از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده که مثل الذی یذکر ربه و الذی لا یذکره مثل الحی و المیت. هر کسی که اگر مرده است، برای همین برادران عزیز هیچگاه از یاد خدا غافل نباشید. این قدر میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدا را زیاد یاد کنی که حتی بیننده گوید که این آدم هوشیار نیست، این آدم دیوانه است. تا این اندازه را ما را برادران عزیز تاکیدها آمدگی است. خدای مهربانم در قرآن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. خدای مهربان میگه همیشه ما را زیاد یاد کنید، حتی از سحر تا بیگاه یادم کنید. ولی امروزها باز این مشکلاتی که تمامی روی عالم فرا گرفته است و این بیماری که دنیا را فرا گرفته است که اکثر مردم امروز گوییم در خانه ها نشستند، یعنی گوییم با اصطلاح امروزه کرانتینی که اعلام کردن و مردم در خانه ها نشستند. بسیار بسیار برادرای عزیز این لحظه غنیمت است. شما در خانه ها که نشستین بیشتر به یاد خدا مشغول شوید. دوام حدیث چی میگه؟ و الصلاة نور. پیامبر گفتن که نماز نور است. البته برادر عزیز این نور هست هم برای خانه قبرمان، هم برای مقصد دنیامون، هم برای آخرتمون. نماز برادر عزیز نور است. و دیگر عزیزای خدا از آن جمله عبدالقادر بیدل میگفت که نقش معکوس نگین از سجده می آید درست، سرنوشتی واژگون را راست می سازد نماز. ولی بینین میگه همین وقتش انگشتری ها بود
ва дар нигини ангуштарӣ муҳр буд, печат. мега бинед ки вақте ки ҳамин муҳра, ҳамин ангуштариро меовардан, хамш мекардан, яъне вай рукӯъ мекард, вай саҷда мекард, вақте ки мегузоштанаш болои ҳамон варақ, он чи дар дохили ҳамон муҳр буд, мақсад болои варақда худша ошкор мекард. яъне инсоне ки вақте ки рукӯъ мекунад, вақте саҷда мекунад, маънош ҳамин аст ки ин одам аллоҳро шинохт. ин одам дар дохилаш хеле ки муҳр дар дохилаш чӣ ҳарфе ки буд болои ҳамон коғаз овард, инсонам дар дарунаш он муҳаббату майле ки дошт, вая дар рукӯъ дар саҷда мақсад нишон дод ки ман муҳибби аллоҳ ҳастам, ман мутиъи аллоҳ ҳастам ва мехоҳам ки аз ин хаму рост шудану аз аллоҳи меҳрубон подошу савоб бигирам. бурҳон ҳаст. бурҳон ба маънои ҳуҷҷат ҳаст ки ман одами имондорам. вақте мебинед як одам садақа мекунад, эҳсон мекунад, бародарои азиз, ин маънош чӣ аст? маънош ҳамин аст ки ин одам ҳамон даъвое ки мегӯяд ман алҳамдулиллоҳ мусалмонам, ана ҳамон даъвош ҳақиқат дорад, ки ин одама бинед ки дар тоҷикои мо мегӯянд ки пул додану ҷон додан баробарай. вале вақте агар одам имон бошад, анамон васвоси шайтона, анамон мисол гӯем хоҳишоти нафсонӣ ки ӯро намегузорад ки ин эҳсон кунад, хайр кунад, анамин одам дар муқобили ӯ бо имонаш истодагӣ аст, бо ақидаи дурусташ истодагӣ аст. ба ин хотир паямбар мегӯяд садақа ин бурҳон аст. бародарони азиз ва гиромӣ, садақа ҳам оли чӣ гунае ки ман қайд кардам ки имрӯзҳо бародарои азиз барои одамоне ки дар хона нишастанд ва бисёр як ҳолати ғанимате ҳаст ки мардум ба зикр машғул шавад. имрӯзам бародарони азиз ман аз тариқи интернету ва аз забони бародарон мешнавем ки мебинем бисёри бисёр мардҳои хайрхоҳ хеле зиёдан. аллоҳи меҳрубон шуморо ҳифз кунад, худои меҳрубон молҳотонро боз зиёд кунад. бародаро, дар сураи сабо ояти 39 худои меҳрубон чӣ мегӯяд? мегӯяд аъузу биллаҳи минашшайтони раҷим ва ма анфақтум мин шайъин фаҳуа юхлифуҳ. бародарои азиз, худо мегӯяд ҳамон молҳоеро ки шумо дар роҳи ман соҳиби дастгоҳу дукон набудед, шумо соҳиби ин қадар кару фар набудед, ва худои меҳрубон ки барои шумо ин мола дод, бин ҳамон аллоҳ чонда дар дастон метон. зиндиҳост паямбари нозанинам қасам хӯрд ки валлази нафсу муҳаммад биядӣ, қасам бар он худое ки ҷоном дар дасти ӯст, бин мо нақасад садақатун мин мол. қасам бар худо ки касе агар эҳсон мекунад, хайр мекунад, ҳеҷ вақт молаш кам намешавад. зиндиҳост вақте худо моро ваъда додистай, паямбар вақте ваъда додистай, бародарои азиз ва гиромӣ, корҳои шумо бисёр хайре ҳаст, ин корҳои шумо бисёр неке ҳаст ва бисёр роҳи беҳтаринеро барои худтон бародарои азиз интихоб кардед. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам суол карданд, гуфтанд аю садақати аъзаму аҷран, ай паямбари нозанин, кадом садақа беҳтарини садақа аст? бинед паямбар чӣ гуфт? ан тасаддақа ва анта саҳиҳун шаҳиҳ. вақте ки гуфтанд ту молу мулк дар дасти худотай, анамун ҳолат дар вақте ба дасти худот мекунӣ, бин ҳатто дар давом чӣ гуфт? гуфт тахшал фақр ва таъмулул ғино. ҳатто мегӯяд дар фикрат ҳамин хел суханҳо меояд ки ман ин қадар маблағеро ки ҷидо мекунам, мақсад $10,000 $20,000 барои бародарое ки имрӯз бекоранд, барои бародарое ки имрӯз дастнорасанд, барои бародарое ки имрӯз муҳтоҷанд, ман ин $20,000 $50,000 бурда эҳсон мекунам, яке камбағал нашам. паямбар мегӯяд дар зеҳнаш инҳо меояд, ё аз моли ман инҳо кам мешавад, яке мабодои паго бепул намонам. мегӯяд ин васвосҳои шайтонӣ аст. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд ба инҳо аҳамият натиҳен, аз ин да болотар беҳтар аллоҳ ва пайғамбараш туро чӣ ваъда кард? ту сухани аллоҳ ва пайғамбара бигир. аз ин лиҳоз бародарони азиз ва гиромӣ, худо баракаттон тиҳад. дирӯз мара
бародарам махсуми нусратулло аз новосибирскам занг зад, гуфт дар ҳаққи як ҷамъияте ки қариб 80 нафарем мо ҷамъ шудем ва мардумеро ки дар имрӯз хонаҳо нишастанд, яъне мо дастгирӣ кардистем, эҳсон кардистем ва иншоалло ман аз ӯ бародарое ки дар он шаҳрҳо ҳастанд огаҳӣ дорам ва дар ҳар ҷо ки шиномам аллоҳи меҳрубонат ҳамеша дуо мекунем ки худо ӯ бародарои мо ки хеле бародарои бағайратанд, хеле бародарое ҳастанд ки ҳар кас дар рости онҳо гумонҳои нек дорад, худои меҳрубон боз ҳам молдоршон кунад, боз ҳам сарватдоршон кунад ва ин хайр ва эҳсонҳову ин ғайратҳоеро ки онҳо пеша карданд, худои меҳрубон ҳамеша дар ивази ин умри дарозу имони комилшон диҳад. иншоалло ман дар ҳаққи ҳамаи бародарои на танҳо Новосибир, балки бародарое ки имрӯз мебинем дар ҳар гӯшаҳои шаҳрҳои берун аз Тоҷикистон мардум дар мол тақсим карда истанд. ман як қиссаеро барои шумо меорам бародарои азиз, шумо баъд дар баробари ин яъне барои як ибрат иншоалло ки шумо худо хоҳад фаҳмиши зиёдам дорен, аллакай фаҳмиш намедоштен, тавфиқ намедоштен, ин қадар маблағҳои зиёдеро дастгирӣ барои мардум сарф намекардем. мега як нафаре буд бародаро ба номи Талҳа ибни Убайдулло, ин саҳобаи пайғамбармон буд. мега як нафар пеш омаду гуфт ҳазрат ман қарздорам, бисёр ҳолам тангай, кӯмакам намекунӣ, ёрдамам намекунӣ. бародаро нафареро ки намешиносад, намедонад, хеле ки шумо ҳам намешиносед, намедонед, дастошона гирифтестед. мегӯяд гуфт Саъд ибни Аби Ваққосро пеши ман файрод кунед. омад гуфт ҳамун замине ки ман доштам шумо 90,000 дирам вая нарх кардем, ҳамун замина агар пул тайёр бошад биёр мара пура ба замина бигир. мега пула Саъд ибни Аби Ваққос овард. Талҳа ибни Убайдулло ҳамун 90,000 дирама дар пеши ҳамин одаме ки эҳтиёҷманд буд, қарздор буд, дар пешиш гузошт. мега ин мардак ин пули калона дид, бародари аз мега дар ҷош нишаст, гирья кард. гуфт чаро гирья мекунӣ? мақсад аз ин дам бештар қарз дорӣ? гуфт не, гирьяи ман бар ин аст ки ҳайф бар ҳамин хок, ҳайф бар ҳамин замин ки ту бар ин ҷавонмарда гӯ мехӯрад, нобуд мекунад. яъне шумо гуфт худо шуморо умри дароз диҳад ки шумо дертар дохили ин хок шавед, то ин ғайрату ин мисол ҷасоратере ки ман дар ту мебинам. барои ин худои меҳрубон баракаттон диҳад бародарои азизу роҳҳои ҳамин саҳобаҳо барои мову шумо дарсай. иншоалло шумо ба ин хайру эҳсонтон на танҳо охираттонро мехаред, балки шумо ҳатто умртон боқӣ бошад, агар дар ивазаш аллоҳи меҳрубон мегӯяд ман бар шумо мол метам. пайғамбари нозанина гуфтанд ки ай ҳазрат, паҳлавони уммати ман ки аст? гуфтанд шумо фикр накунед ки паҳлавони уммат касе аст ки як одама пушча дар хок мемолад, яъне бо тариқи бозӯи бо қуввату бо тариқи зӯроварӣ вай дар замин меғалтонад. паҳлавони уммати ман ӯ касе ҳаст ки ӯ ғазабашро фурӯ мебарад. гуфтанд ҳазрат суоли дигар, кира беавлод мегӯянд? гуфт шумо фикр накунед ки одаме ки фарзанд надорад, фарзанд вая беавлод мегӯянд. яъне гуфтанд касе ки агар аз пешаш фарзанде аз ӯ агар дунёро падруд нагуфта бошад, вая беавлод мегӯянд. мақсад фарзандои хурде ки аз мо гузарад, бародарои азиз, дар ӯ дунё ки барои мо шумо шафоаткунанда мешаванд, зинлиёз гуфт касоеро ки фарзандошон пештар нагузаштааст, инҳоро беавлод мегӯянд. сеюм гуфтанд фақир кист пайғамбар? пайғамбармон гуфтанд ки шумо фикр накунед одаме ки мол надорад фақир аст. гуфт касоне ки дар дунё мол доштанд вале дар охират дар дунё эҳсон накарданд, хайр накарданд, рӯзи қиёмат ки инҳо мақсад ҳеҷ савобе надоранд, инҳоро фақир, инҳоро мискинҳои рӯзи қиёмат мегӯянд. ана ин ҳадисе ки дар ҳама кор сабр кунед, худои меҳрубон барои шумо аҷр ва ҳамеша иншоалло барои шумо подош метиҳад. вал Қуръон ҳуҷҷатун лака ав алайк. пайғамбар гуфт Қуръон ҳуҷҷат аст аз барои ту ё бар ту. маънош ин аст ки агар ба Қуръон пайравӣ кардӣ,
бин иншоалло қуръонам рӯзи қиёмат болои ту шоҳид ва шафоат мекунад. лекин агар накардӣ, ин қуръон бар зиёни ту аст. дар давом гуфтан куллу нос яғду, нафсаш бародарои азиз дигар дар ихтиёраш аст. ё мақсад дар роҳи дуруст ё дар роҳи нодуруст сарф карданаш, ё мақсад ҳаракат карданаш. иншоалло инам назди ақли ӯ аст. ҳар касе ки яъне саҳар мехезад то бегоҳ ҳеҷ гоҳ роҳи хато, роҳи нодуруста интихоб намекунад, иншоалло нишонаи азиз ва гиромӣ. инҷа ман суҳбатамро тамом мекунам, зеро ки фикр мекунам қариб як 40 дақиқа, агарчанде ки ин ҳадис соатҳоро талаб мекунад, вале ҳамон гуфти азизои худо як нукта бас аст. агар шуъур аст, варна чу чароғ пеши кӯр аст. барои одам иншоалло бо фаҳм ҳамон як ишораш худаш кифоят мекунад. аз худои меҳрубон дуогӯи ӯ ғарибен, шумо бо мусофирин, дар ҳаққи ин мардуми тоҷикистонам дуо кунед. мо худои меҳрубонро шукргузорӣ мекунем ки имрӯз дар мулки мо ин беморӣ нест, бародари азиз, ва ҳамаро мебинем дар чеҳраош як табассумай, дар мардум мебинем як хурсандияй. имрӯз шукри худо мекунем ки бин дар ҳамин ҳозира вақте ки ҳастем қарор дорем, аксари масҷидҳоро бинем дар Узбекистон, дар Қазоқистон, дар дигар мулкҳо баста шуданд. лекин дар мулки мо рафта намози ҷумъаамона хондистем, 5 вақтҳоро хондистем. аллоро бисёр сипосгузорӣ мекунем ки инам як лутфи худо аст, инам як марҳамати худо ҳаст ки имрӯз дар мулки мо, бародари азиз ва гиромӣ, аз ҳамин мушкилот, аз ҳамин сахтӣ вуҷуд надорад. шумо бо мусофирин дуо кунем бо дар ҳаққи ин мардумам, ки мо аз инҷа дар ҳаққи шумо доим бародари азиз дуогӯ ҳастем. ва худо хоҳад чихеле ки ваъда кардам, рӯзи сешанбе, бародарони азиз, аз соати 9, ҳамин 9 ки дар ҳамин тоҷикистон мо қарор дорем, ин ози соати 9 саҳар, ман барои шумо бештар аз 40 дақиқа суҳбате доштум. анаку чӣ саволҳое ки бошад, бародарои азиз, дар ҳамин шабакае ки ҳозир ман баромад кардам, шумо равон кунед. худо хоҳад, ман ҳафтаи оянда аз рӯзи сешанбе аз соати 9 мумкин таи ягон соате бо шумо дар саволҳотон посух мегардонам. худованд дар паноҳи раҳмату исматаш нигаҳбонтон бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.